Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya kalanangla ban Pynkha ni jingtrei kam jongka bhaga sngit ho dieng kala yo ban Pynkha ya ka Mandal committee jong ka khatsan Mawlai. Haga jinglang balalong ha office ka party ki phongut ki badai na Mawlai ki lawan ban penyaso shaka party hak balap yang buram yaki de kinong yalam ka party bagenthop upresident ka BJP Meghalaya urikman ji momen uba sanbor shulai MLA ubalong ru menteri ka sarkar jila uba ALHEC MLA penthor umkhra uba mariahum Kharkrang lem ki wede kinong yalam bahkmat jangka party habagran chinong thok khobor una ekrian ka BJP uba Kharkrang uduyathu baga BJP kala yo ban penskhem ka Mawlai Mandal Hagjiyalam uba sensyar mayong kumu presiden haringkat ki lai phendrengut kino yalam jong ka Mandal. Mentah sing lala berform ya ka Mandal bapura jong ka Mawlai constituency but nila ya digi berai kat ne nila ya don but nila slok nila keren but khadu-khadwai mentah si kalong ka ibakman nila formally ban form ka Mandal pemulai kabai ba sensyar ila long president bagi vice president jungi ba teni but ni community ba nang ni sakmat ba ni Mandal ke jungi badan te pemulai kan tri sedem but pindakan mau the last MDC election kiwi political party gi klem penyang kertong but ki kertong ki penyang maki penyang aka independent of course backing but a particular political party kerita ke BJP ke banut penyang candidate pemulai but ketua reporting ni padan kita full fledged Mandal dan mentah bila ada full fledged Mandal we are going all out ban repo mulai but ni mata tin ni sayo candidate bobyang aga apo pra kumingin ang rebor we are working hard ka nawal ke BJP kam jutray tang apor swak election marsendap ko election kala pen kren pan tak election 11 bagi layai tray but ni community but ni martatin baka jingilam jungi ba sensyar kumu president juga Mandal nila betul ka kam bat penora atau kurtong jungi ka abo pra ki tharai ba ki penbat ka Mawlai ki pedang ga BJP ko Mawlai ai ngam iga da bu kim num pedang bun kinong Mawlai ki wan Pynroi nga bat ki ong ba pizza ngi gatang ngi os ngota ki scheme ngi ko bol ngi ga ni tai tamangi ngim juyo ita ki scheme i mata ki brig la sang sung tho ba la ki kwa Pynroi ki kwa ben develop ya ka ying ka sam ka jongki I think so BJP is the only answer mata juki klan kan tho ya no political party andai ki brim ta glass tho khamtam ni grassroots khamtam ki bedok ki ba rangli le khamtam he ki to ki sung tho mata ba dadang i hap kiu ha ke chingim jungi ni dan kam hi ke BJP ko ba kana ko thagi ba ko masuk kan long Mandal kani ka Mandal kalau live dulu kalau kinong kitam jo Mandal kalau kartun ka company jo ka BJP ka live no then ki member la don la spot mut member la don ko ha Mawlai ka ka wei ni ka jikli jo pi ong laki no Mawlai yang ni ka BJP ka Mawlai kam dei ka sinong ka ba kerti ban bidang yakalu ka seng ka ma jadi bagi pilot haga bot ko mensyua ko miyo yang kecing lain buat di state di ke kongres kalau yang sei ki kertong hapo Mawlai hadu lain posan senem ka sei kam sim la di tak hadian jo ka lain posan senem ban ba sabi kongres kandidat jo Mawlai MLA jo Mawlai jadi kucuru mentah ka hapo Mawlai beliau kila sutu jadi jike ya kijing itu haga yang kesong ka thau kale ka imlang ka salang ka puli ka dangli ka trei ka ta hakika bakot ki sutu barbaki muta ki wa mudan da ka wikala mali stang da ka BJP ka bala paling ra ya ka roi ka pa kijing tap kijing biang ji ka snong ka ko we te kata ni mau ngimla ban ong ba ka Mawlai kam piang mala ka Mawlai ka la piang hantar ucapai susah aku prabu ko Mawlai ka piang pasti ya ka BJP as a political party kamut kanile election mentah kan job no mentah menu bala sisna menswa pimla ban perkhat pa ka BJP kan wan sensyar po West Bengal riu bana choi election pimnam na duri kata pi as a political party BJP we work from the grassroots and we are not in hurry kamdai kata ba
Kabdum long aku pra kamut sange no. No. Ada political parties ki le kata. Last MDC election we political party yang ada long pemulai nai le chu. Udah parti sembel jungi. Ke BJP ke le. So ngim dei kita kerki ban le mentan job no. We will work nama tagi pai ba, nama tagi kamtam ki baduk, but ki brave hi suki kin sutu. Ya no na hari. Kan sim kala ban sim por ni compare kata. Tambah what we are kabang kemen le matasi bang la don the official mandal kabla ban terikam. But kini ka mandal jungi kini kan salik po grassroots untuk pemula. Man pun sutu ki brave. Bon man yalam ki brave. But kini ka mandal kan let ki brave. Kan batai ta ki scheme ka bagi la dua boros kata. Terdapat jengteri ki sistem juki. Why not? One day. Ngomong no, tambah one day. Aku presiden jong ka mulai Mandal. Kalau ngomong hak jiak nanti ke jongi buat ka politics. Ngilaya lagi katuk ni teli kisna. Ngilai don bak away hadiin ka way parti. Di hadiin bangilaya ya kum tang ya telun iki kam. Tehenrai kam ton kanu ka jing seiso. Na kita ki parti di bangi ngilai don beta. Lu ta kisnan ki balai. Dia ka ek ba pelong yang bangan sim ya kesenjam bangan penyeso LD sa PGP. Kadai halo kanong rem. Bababun hi ngisutip tang ki central scheme ki bawan. Lakas nong kalakalong hagin ni konsesi na kan ya ka konsesi mulai ni jauh. Bakata kalong bagi don ki breu ki jongi hapo Mawlai ki ba hakajing sisa ki di ban yo ya kita ki central scheme ki bawan. Tehenrai kim yo satya kata nama balik don bay lam nanti ki don ba pen nanti ki don bay harap ki. Nama hasnong Mawlai ngim ba baro nilai bit abiang lu nang bun ki badon kam ke jingerap. The day halo katakan urem bangasim ya kan ke senjam. But kajinge syong ke jongi si perlok bani perkat seni ba. But hakabakut ngisim ya karai. Badai limba jokan ke parti. Ka mangila ban yo. Ban kepala ban yarap na kunta ki baduk ki besuk. Hapo hasnong Mawlai ke jongi. De nginget skam ba kani ke senjam ke bangi ngisim menta. Omdai bangi sulong kerki lani ngisu tur rumah ikan rup rumah ikan ke parti hendai ngira perkat ba pusan ma badai halo katakan nongrem ka bangi sami syakmat hangan ke seni buan perskam ni kum kita gini kit kam jong kamulan ijat ngade ijat moyong yang keteng jong di basisa masa mulai nunglum ijat moyong Idon berbarok ijat ni. Idon cu kawai pagadiam ka bamdon ha. Ni idon tu. Jadi hak BJP ngim cu akran ni. Ngim cu akran yang tu ai spangkan ni. Kai ka bangi akran hangi kalau akran nak benta satu pelan karena. Macam benda apa yang bawa masalah kan? Di apa yang dan mengi apa BJP kayak Kristan. Ada kenu. Kalau persak lene ke interest ke jongi. Ide mengi benengkong kibat keren kita tahu. Nah ini the past what has happened. Nimburi kata, nimri kata. Dan bagi I compare with central leadership jongi. Kalau ada ngi don ki issue jongi kalau persak ya ke interest lene kan nyam ke jongi. Abang ira ya ki ni issue. Ki climate ngap ni. Who will be the best person man keren kalau kita ada mendehi nengi banapo jong ka parti. Kata kaju iba pihak kan nyam. Tetapi keren yang nuru did menyok development dengan BJP tamu ting nyam and beli bating tak nyam nama rapor election kimi ki political parties ki bamla ban kentho ke BJP dah kumoi pan atstan tak nyam kimla benong melada piwara ke BJP pin numyo surop pin numyo highway pin numyo ki jengerap nam tagi beduk rum numyo numyo tak kimla benong makla yo lut dan lek kumnu ban ketik ini pendria da yo kilek bawa BJP so mai tak nyam. Kanyam is something very emotional and sentimental to every single person. They try to play on that emotions kan. They class tak poi dah kapor mentang gibri class. So tu dia. Sakawai pa naman ni ka BJP ka pair na kini parti balok pa. Ngai laju pencai baru buat hak meeting baru. Ka BJP kam lokum galong kini ki parti. Na kini ku parti apa pijok. Kamu ba utu kandidat utu ni ki agent haman la ka hagadong juti. Kalau kita untuk skim bawan habania lepas ki jogi ejen bawa lapu. Tendai ngam orang balada ka BJP kabut ya kata ka ya prosedur ka bakiti kiwe kabut ka bani skim ni di tanggal laban ka betul kra.
Tendai ka jing yar bar ka jing crowd jo ka BJP kalau ba campaign kita di pidai nak ka NPP pidai nak ka DPP pidai nak ka UDP ka kalau ka parti ni ka scheme ka ba ka apa ka senta ka ai lut ba ka kam ju pe chi ka wa ai lut ba ko ka yeng ai lut ka lai ai lut kan di ba di ba yo di ba yo nyimpe ye kata mo dan nyimpe ye kata mo om giwe kata ni hab ai tang kini ati ko kata kan ni ke jing kra jong ki ka BJP ba dei kan ni ka message ka ba ngi le ban tip chi ki ba ki ba menta haba kira yo sno ki su to ban haba ki su to ki num bakla ban ji ba yen ba kata kan ni ka bla ba jing ba ni don no ka jing ka ben ba ha aku pra lakun no ni kham job kham bon di Double digit 2028. Mark my words. Mak, semua berita Yeah.